May oras labad Kapampangan. Kapagal ko. uh, Baling no ko rin ko kanina eh. Hoy, luwan nyo. Ne, santeng ne. Baka yung mikay din nung no ko rin ko. Lumurot kong bagya. Ayan o. O yan. Okay. Makanyan man. Iti yung kaya katamong kadinalan ana mapulot pitong quiz ne 167A. Pag-umpisan ko na pistaman medyo mamagal-magal ko. Hingunang dili bayabas. Simple yan. Dapat natin diyang mas manayo na Kapampangan yan ne. Ang kadua, kababayan. Pag nakakaring kababayan na nakano. Wari tayo galugon yung kababayan ale. Nano yung mas manayo ng Kapampangan kay palagayo. Ing katlo, madalian. Buri na kasing madalian pa nakita na. Ne? At yung katulad kang Kapampangan yan. Ing kapat, mipakali. Kung mipakali yan, ano, kaya tangikit ko so inaus ka yan, ano. Ne? Ing kalima, tularan. Yung tutularan ng makanya na panugali yan, ano. Ing kanam, unti-unti, panay kang daramdaman ng unti-unti eh. Siyempre, atin yung mas manay na katulad kang Kapampangan eh. Yung kapito, tatawid. Lalaway ka king kay limong pungwanan, patse tatawid ka king dalan na nakano. Eh. Ining tawlindili, sausawan. Manyaman sausawan na yung kalamundingan pong Lara nakano. Di nga manong rin simple la rin malalaman Kapampangan din. Nya etapa na tilyang maging mababuhin kaya katang pamang Kapampangan. Tang kaya katamong anak, tang kaya katamong apo. Pagkapampangan tala, itala pa nagalugan. At nung Kapampangan tamo, may pangapampangan tamo. Nakala salamat, Luid Tamungan.